Tanpa ketakutan, beginilah ekspresi panik dari salah satu prajurit Ukraina saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, prajurit yang ketakutan itu dalam posisi tiarap. Ia tampak histeris dan terus berteriak, mengira tentara Rusia ada di dekatnya. Rekan-rekannya dengan susah payah membujuk dan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk lari karena tidak ada musuh. Tentara Ukraina yang sebelumnya ketakutan itu langsung menunjukkan ekspresi wajah gembira dan bergegas lari mengikuti rekan seperjuangan lainnya. Peristiwa yang berlangsung di hutan Kremenski ini menuai beragam komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская Народная Республика, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика, Жеребянка, Запорожская область. Братан, что с тобой? Брат! Что с тобой, братан? Все нормально, я тут. Все нормально, я Украина! Тут. Украина! Давай, брат, пошли! Давай. Ні в кого не стріляй! Де ворог? Ворог, там ще наші. Відходимо зі мною, братан. Давай. Не бійся! Нормально все, ні в кого не стріляй! Пошли!